wa gatandatu Fdnb yafashe ingamba nshya nyuma y'uko bashyize ubwirinzi. Urabona yuko bashaka kwigizayo ihuriro rya AVIS riri muri rirarushya n'ubundi byo mu kibaya cya Ruzizi. Kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2026 imirwano ikomeye irakaze mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo ho plateau. Ibintu biteye ubwoba n'urugamba rukaze kandi ruri gufata indi ntera. Ni mu gihe kandi arandi makuru akomeye yatangajwe nabo ku ruhande rwa M23 MRDP aho bagize bati uyu munsi twarashe drone zirenga 50. Uyu munsi twarashe drone zirenga 50. Colonel Rugaba wa twirwaneho rero umutwe wa twirwaneho uruvuga kufatanyije na AFC kwa gatanu ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026 barashe drone zirenga 30 z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inyuma y'imirwano yari yabasakiranyije mu bice bitandukanye mu misozi miremire iherereye muri territoire ya Fizi. Amakuru ari guturuka muri ibi bice aravuga ko kuwa gatanu habaye imirwano ikomeye yabereye mu duce twitwa Muri, Gakenke, Kalongi n'ahandi hatandukanye nyuma y'ibitero by'ingabo zirimo iza Fardc, Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro. Uko rero babigaragaza kandi babivuga, umuvugizi wa AFC M23 afata uru rugamba rwa twirwaneho nkaho rero bikomeje kugenda bikomera, aho Lance Kanyuka yatangaje ko kuva mu masaha mu gitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ziriwe zigaba ibitero bya drone ndetse n'ibyo ku butaka bigaca igikuba ndetse bikanateza urupfu rw'abaturage b'abasivili bo muri komine Minembwe ndetse no mu nkengero zaho. Ni mu gihe ku ruhande rwa AFC M23 bashinja urwo ry'ingabo za leta kurenga ku gahenge. Fardc mu itangazo yasohoye yashinje AFC nabo yita ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku birindiro byabo biri muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bikica gahenge bikakasabwe na Perezida Lorenzo Angola. Fardc iravuga ko ibirindiro byayo byo muri Kivu y'Amajyepfo byatewe ari iby'ahitwa Mikenke, Kalongwe no mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, by'umwihariko mu duce twitwa Kahungwe, Kanga ndetse n'ahitwa Rugeje. Nkuko rero bitangazwa ni mu gihe bigoye kugenzura buri ruhande ibi bijyanye n'ibirego rutanga rushinja ibindi. Twirwaneho biciye kuri Colonel Rugaba Fideli uri mu basirikare bayoboye ingabo zayo ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba. We aremeza ko yashoboye guhanura drone zirenga 30 za Fardc nabo bafatanya urugamba. Yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Murenge TV ati nubwo Kisekedi akomeje kohereza za drone abasirikare bacu ntibabibabuza kubakubita za Muriza, ntibibabuza kubakubita za Gakenke, ntibibabuza kubakubita za Kalongi. Ubu ngubu ingabo zacu zirakomeza guhangana izirasa zigana imbere, ntibibabuza kubakubita za Rwitsankuku n'ahandi hose. Yakomeje agira ati Kisekedi arohereza drone zikarasa mu baturage zigatwika imirima, ariko kugeza izi saha drone zarashwe. Uyu munsi twarashe zirenga 30 ariko iziriwe zizenguruka ntabwo ziri munsi ya 50. Rugaba kandi yemeje muri rusange ko drone bamaze guhanura zirenga 300 muzibarirwa muri 700. Hamya ko Kisekedi yohereje mu bice bya territoire iherereye muri Fizi mu gace ka Minembwe. Ni mu gihe ariko binemezwa kandi binavuga ko M23 leta zunze ubumwe za Amerika yabigiye nabo kubafatira ibindi bano bikomeye bijyanye n'ibimaze iminsi bivugwa. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko no muri territoire ya Masisi urugamba rurakomeje. Ni mu gihe kandi no mu kibaya cya Rusizi naho hakomeje kubera imirwano ikomeye irimo ikoranabuhanga rikomeye. Hagati y'u Rwanda ntirwurushyigikiye ko Ndayishimiye yaba umuhuzo w'ibibazo bya Congo. Reka rero twakire Bwana Safari abanza tubwire ibiri kugenda biba mbere yuko tubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bitangazwa. Burundi bukomeje kugenda bukora deal zikomeye kugira ngo barebe ko bakivuna M23. Bwana Safari wongeye waramutse neza? Safari, kugeza ubu wari umaze kumpa ubutumwa urambira uti mu kibaya cya Rusizi ibintu bizakaze bihagaze gute kugeza ubu tuvugana? Imyiteguro yari imaze iminsi
igera muri 2 ubona ko n'ubundi bitari byoroshye, aho wagiye ubona abawazarendo batanga usimurare muri biriya bice bagarura icyizere mu basirikare wenda barwanya intambara ya mbere kugira ngo bongere bigarurire icyizere babone kwataka. Ibintu urabona yuko byahinduye isura, ubona ko Fdnb yaje mu isura nshya, iri kotsa umuriro, iri kotsa ibitero karundura ku ihuriro rya AFC riherereye muri biriya bice. Ubona yuko urugamba rukomeye, kandi ibi n'ubundi byatangiye ku munsi wo kuwa gatatu, aho batangiraga kujya bagaba ibitero bya bindi by'amashumi, ubwo niko twabyita udutero shuma dutoya ku birindiro bikomeye biherereye muri biriya bice byo hejuru ya Zanje, yego, kugira ngo barebe ko AFC yaba ihari. Ariko n'ubundi biza kurangira babonye ko bahari, bahita bafukura imbaraga zidasanzwe, ndetse n'abasirikare badasanzwe bari bamaze iminsi bari hafi no mu mujyi wa Uvira, nibo bari gukora aya maoperasiyo. Ubona yuko ari ibintu bikomeye. Urumva ko kuba iyi perezida itari kuvugwa cyane cyangwa ngo itangazwe cyane n'uko imirwano ihari, aribwo isa nkaho icyaduka, ariko naho hari imirwano ikomeye. Impamvu abantu basa nkaho batari kwavuga nuko aho ugiye ku rugamba rutoroshye rumaze iminsi rubera mu misozi miremire ya za Minembwe. Ari nayo mpamvu ahangaha hatavuga, bitewe n'uko impamvu hatavuga ari uko n'ubundi ahari hamaze iminsi hari imirwano ikomeye na n'ubu igihari kandi ikomeje. Urumva rero ni imirwano ubona yuko haje n'imbaraga zidasanzwe, ndetse n'uburyo bwo guhindura strategy mu mirwanire, aho ubona ko ari ibikorwa byatakirwa rimwe. Nakubwira yuko ahangaha rebera ariho hajyaga hava deployment ziva hariya zerekeza mu Minembwe, haba mu buryo bw'ibisada, mu buryo bw'ibikoresho. Ubona yuko ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb bakomeje ingamba nshya zo kuba nk'uko bakubahiriza ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'Kinshasa yuko M23 batayishaka muri biriya bice kugeza za Bukavu. Urumva rero ni umugambi n'ubundi watangiye ukomeye kandi ukomeje. Yego, imirwano n'ubundi ni muri ibi bice nyine biri kuberamo, aho ari gusatira umusozi wa Remera, ndetse ubona yuko urugamba ruri buze kuba rutoroshye, kandi nta nubwo runoroshye. Hari abasirikare benshi bamaze gupfiramo, kandi basa nk'abakomeye baba FDLR bari mu mutu udasanzwe witwa Kayapu. Urumva nyine nibwo basa nk'aho bari muri operasiyo bafatanyije n'aba Fdnb, ariko urabona nyine ko bitoroshye isaha ku isaha. Ibintu byaza guhinduka bitewe n'uko ubona ko babishyizemo imbaraga z'umurengera. Yego, dukomeje n'andi makuru rero, hari uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma, rukaba rero ari uruzinduko navuga ko narwo ari ibidasanzwe. Ndagira ngo rero safari mbere ko turi buze kujya ku index nawe tubwira uko bihagaze, wanze unyemerere tubanze turebe uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma mu rene uzigenzurwa na 23, ubwo tugaruke utubwira n'ibindi. N'uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma rukaba rero rwerekanye impinduka mu miyoborere y'inkunga n'ibiganiro by'amahoro b'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ni komisiyo ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'inkunga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi Hajala Habib yakiriwe mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu ruzinduko rufite uburemere bukomeye mu rwego rwa diplomasi n'ubutabazi bugenewe abasivili bukomeje kugirwaho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'ubumwe bw'uburayi yageze mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFS M23
aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi baryo barimo umuhuzabikorwa wayo Corneille Nangaa. Ibi ni ibiganiro byibanze ku buryo inkunga y'ubutabazi ishobora kugera ku baturage b'abasivili mu buryo bwihuse, bwizewe kandi buboneye. Ni mu gihe umutekano muke ukomeje kuba imbogamizi ikomeye ku bikorwa by'ubutabazi. Komiseri yagaragaje ko kugeza inkunga ku basivili barenga miliyoni zibasiwe n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari igikorwa cyihutirwa gisaba ubufatanye n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Yashimangiye ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu bihe by'intambara, droit international humanitaire, agomba kubahirizwa n'impande zose zirimo imitwe yitwaje intwaro n'ibihugu byo mu karere. Ubutumwa kandi yabugejeje ku bayobozi b'ibihugu barimo u Rwanda, Burundi ndetse na Kongo mu rwego rwo gushaka ibisubizo birambye ku mutekano muke umaze imyaka irenga 20 mu karere k'ibiyaga bigari. Mu biganiro byabereye i Goma, AFC M23 yafashe ingamba zifatika zigamije kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guteza imbere icyizere mu biganiro bya politike, nkuko byasobanuwe na Corneille Nangaa. Ihuriro riherutse kurekura abana 41 bari mu ngabo za leta ya Kongo Fardc, abagore barenga 100 b'abasirikare ba Fardc n'abarwanyi b'abazarendo ndetse n'abasirikare 230 ba Fardc bari bamaze igihe bavurirwa mu bitaro mu bice bigenzurwa na AFC. Aba barekuwe bari barafatiwe mu mujyi wa Goma, abandi bakaba bari mu bigo bya gisirikare bya Rumangabo ndetse n'ibitaro bya Katindo aho bavurirwaga mbere yo kurekurwa. Muri uruzinduko komiseri Habibe yagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, byibanze ku bibazo by'umutekano muke mu karere n'inzira zo kugera ku mahoro arambye binyuze mu bufatanye mpuzamahanga. Yanahuye kandi na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, baganira ku ruhande rw'u Burundi mu kwakira impunzi z'abanyekongo ndetse n'uburyo inkunga mpuzamahanga yakomeza kugera ku bakeneye umutekano usesuye. Muri uruzinduko ruragaragaza rero ko uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeje gushaka uburyo bwo kuganira n'impande zose zifite uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hagamijwe koroshya itangwa ry'inkunga no gushyiraho umusingi w'ibiganiro bya politike bizaganisha ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Nuko rero bihagaze, kaba rero ari uruzinduko kuri ubu benshi babona ko ari intambwe ikomeye yatewe. Ngayo ngukuru bwana Safari, wakomeza utubwira n'ibindi. Yes, tubiye wenda ngaho kuri trender ziziho zikomeye nyine, turasimbukira n'ubundi mu misozi miremire ya Minembwe, aho nakubwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Noneho urugamba ruri kwari ari urw'ikoranabuhanga gusa, bigaragaza ibikoresho bidasanzwe ihuriro rya Fardc ndetse n'abarundi bafite. Urabona ko bakomeje kugenda batrakinga ikoranabuhanga rya M23 bagakuraho, mu gukuraho ikabivumbura ikongera igafonda irindi, nanone igahita ibivumbura. Ubona yuko byabaye agatereranzamba muri biriya bice, naho imirwano irakomeye. Yahiramukiye n'ubundi ni hafi na Poezero. Ubona ko Poezero ihuriro rya Fardc rishaka kwigenzura yose. Ariko ubundi Safari, nkubajije gato, yego, niye mpamvu ituma Poezero yabuze waba wenda yigenzura buri gihe bigahora bihinduka hasi hejuru? Niye mpamvu urugamba rwa Poezero rwagoranye cyase rwatwaye igihe kinini? Poezero ubundi abantu benshi bazi wenda ko ari nk'akadomo, ni ahantu hagari. Ubwo rero mu gufata rimwe na rimwe uzabona Fardc yahifotoreje, ndetse twirwaneho yahifotoreje. Nta muntu uretse kwigenzura yose bibaho rimwe cyangwa kabiri, ubundi hagahita hajyamo uduce niyo mpamvu yabaye isibaniro. Nta wari wayigenzura ngo ayigenzure iminsi 5 yose. Nyine biterwa n'iki?
nuko hagoye kurwanira, nuko buri ruhande rufite imbaraga, kenshi ntabwo twumva impamvu nyine urugamba rwaho navuga ko rwatwaye igihe kinini. iyi puwezero iri puwe strategique ku rwego rwo hejuru, kandi ntabwo kuyifata yose biba byoroshye, kubera yuko wabutanze uruhande rumwe kurumukuramo ntabwo byakorohera, nyine niyo mpamvu biba bigoranye. noneho impamvu wumva ngo ni puwezero, buriya nimba hari agace karimo ingabo za Fardc, akandi karimo n'ubundi ingabo za NRDP twirwaneho na AFC, urumva n'ubundi kiba kigoye, ni ukuvuga ngo reka tuhabakure bagende, kuko buri umwe ari we wese aba asa nkaho yitegeye. urumva rero akenshi na kenshi iri huriro rya AFC, kuko bari ba NRDP twirwaneho bazi agace keza k'imirwanire, urabona niho bakunze gufata, kugira ngo bazapfe kuhabakura rero birabagora, ku buryo n'ubundi imirwano yaho ihora ari imirwano, urugamba ruhora ari rushya kuri bo, bitewe n'uburyo nyine ari ahantu heza cyane. Kurwana muri iriya misozi ni ibintu bigoye bitoroshye, kandi n'ubundi ameze twirwaneho yifatira ku hafi ahari kuri strategique kandi heza mu mirwanire, bitewe n'uko bo barahazi. ubwo rero urumva nyine niyo mpamvu puwezero yabaye puwezero, kandi puwezero uyifite yose nizera yuko waba ufite igice cyiza, ku buryo n'ubundi kontorora Uvira ndetse na Minembwe wongeyeho na teritwari ya Fizi yose byakora, kuko ino puwezero niho imihanda haca umuhanda n'ubundi uturuka za Mwenga, ubwo ni uva Bukavu ugaca Mwenga ugakomeza nyine ujya za Fizi werekeza n'ubundi za Karemi. niyo mpamvu ari ingenzi mu bikorwa ibyo ari byo byose bya gisirikare muri ino site Kivu. Yego Safari, nyemera no tuje kuri page ikomeye irebana n'amakuru agezweho muri diplomasi, tuje ku nkuru ivuga uburyo cy'u Rwanda rudashyigikiye ko Ndayishimiye yabo muhuza mu bibazo bya Kongo. Ngo turagaruka nyine tugana ku musozi tujyana no muri Nord Kivu nawe tubwira update. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashyigikiye ko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uheruka guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaba umuhuza mu bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera uruhare igihugu cye gifite mu ntambara iri kuhabera. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro we na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo Hadija Habibi bahaye itangazamakuru ku wa kane. Mu cyumweru gishize nibwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nyuma yo gusimbura kuri izo nshingano Perezida Joe Lorenzo. Mu bibazo bireba Ndayishimiye nk'umuyobozi mushya wa Union Européenne birimo ikintambara mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'iki gihugu zikomeje kurwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 AFC, n'intambara irimo u Burundi bwohereje muri Kongo Kinshasa ingabo zirenga 20,000. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko biteye impungenge kuba u Burundi buri mu ntambara mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe babuza kugera ku masoko, ibyatumye imibereho y'ikiremwa muntu irushaho kuba mibi cyane. Yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo byashyizwe na African Union, Togo igirwa umuhuza ndetse ihabwa n'abandi bantu batanu bakorana muri iki kibazo, barimo Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Wax Wade wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mongoa wayoboye Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wabaye perezida
wa Centrafrica yavuze ko rero ari bo bakwiye gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC, Rwanda na Congo bakizo mukono, aho kuba Burundi bagandayishimiye muri iki gihe buyoboye Union Africaine. Abivuga yagize ati birakomeye kuba Burundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bwagira uruhare mu buhuza dufite, ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo bwashyizweho na Afrika yunze ubumwe, bihabwa abantu batanu bafasha mu biganiro. Dutekereza ko abo bantu hamwe n'umuhuza bakwiriye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington, Uburundi butabigizemo uruhare kuko ari ubumwe muri iki kibazo. U Rwanda kandi ruragaragaza ko usibye ibibazo bya Congo, urwo n'u Burundi busanzwe bifitanye ibibazo byatumye kiriya gihugu nacyo kiri mu majyepfo yabwo gifunga imipaka. Ngewe nguko rero bwana Safari, tugana ku musozo dusangiza zagezweho muri Kivu y'Amajyaruguru, ho byifashe gute kugeza ubu? Yes, Kivu y'Amajyaruguru urabona yuko naho hubuye imirwano ikomeye kandi ikomeje isatira n'ubundi aho ahari ikirombe gikungahaye ku mabuye y'agaciro cya Rubaya. Bivugwa ko n'ubundi imbaraga zikomeye ndetse n'imyitozo ikomeye imaze iminsi iri guhabwa abasirikare bari muri biriya bice bya Kisangani batangiye kwapurika ibitero simusiga mu gice cya Masisi. Ubona yuko bafite imbaraga zikomeye, n'ubu biraramutse ni ibitero biri gukorwa n'umutwe udasanzwe wa FDR ndetse na Mayimayi bari kumenasa cyane ihuriro rya AFC, kuko biriya bice bya Masisi ibirindiro bya AFC biba birimo abasirikare bake nk'ibisanzwe. Ubona yuko bakomeje kwavansa berekeza n'ubundi ahari ikirombe cya Rubaya mining. Urumva rero naho ni imirwano ikomeye isa nkaho itari yamenyekana cyane, ariko impamvu ikomeye ni uko n'ubundi ari imisi ikomeye iri gutegurwa n'ibihugu byo hanze kugira ngo n'ubundi bigarurire kiriya kibaya kiriya kirombe cy'amabuye y'agaciro aherutse kugabirwa. ubwo urumva niyo mpamvu hari imirwano itoroshye hano mu bice bya Masisi. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, aho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere ushaka gukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.